Kajingmi kajingkeno hakilat pathai khubor bakaladon kajingkeno na kibri ki bawan na shabar ki bajusong da ki local taxi na mauyong sa khandailat bar kiwe de ki jaka hasor shlong kabaong bakinongnya kali taxi kamai kilashim kabu sa bapalan habai dei bakador bai kali nakaliang upa proses ti saukmi MLA Kamaulai constituency habakran shkilat pathai khubor ulayathu bahadin belami hakilat pathai khubor habai dei bakatei ke jingsha keno ikinongnya kali kamai ulalej banyakendu hi dalade ikinongnya local taxi kibana maulai batna mauyong barhadin belayo banyakendu bakite kinongnya local taxi kilakantai ikate ke jingsha keno kabakat kum ke jingithu uteu MLA kilaong bakane kadei tang namar badon naki katu katni ki babishni yaki bagi ba persang ban pentho bria yaki henrei nakaliang ka jongki hi ki khlamshim kabu ru habai dei bakador bai kali kabaki shashim bai kat kum kador balabu daka sorkar lengba nakatna transpon. Dia akan juga pun ngasih kuat clarify nak kalian jangan ru. Hak bedai berkini hak ini sini lami kalau kubur. Kau mbak kini ki beri ke mana bar. Ki basyong ya ke lokal taxi na pemuyong sini siapa selong sini pas bajar sayo. Jom bakador jom kita ki kador jom ki kador jom taxi kalau rem ha. Kabak kedai kalau charge kador bahaya. Nak kalian juga hadir lebih tu kadang dengan persiang banyak duduk hi kini kedai bajongi bahkan nak mulai ban moyong. Dan nak kalian juga hi kong pek katu bami kumtu kadai tangga jing pembunam. Pi ke benda pasal kan orang bah ke nak kalian jinglong jogi beri jogi. Abal i mata baga besar kelas cangdon tiap SBT. Di kebun lagi kedai ban mulai jingi la yokam. Kebun lagi kedai bajongi la buyong la yokam. Di kita pada bubis ni. Raban ong kilo ki ya kelas pembunam. Ban ong baca usia mereka dor kabahaya. Dan nak kalian jom kita iba jom mulai bang jom moyong kiba kamai hang tiang. Nak kalian jom kihi kila suatu lupa lasu ba bakal kador bakal transport di pandan kan chat. Nang tina moyong hang dia poch long katip lupa. Tim dia nang kata ban nak kalian jom kihi kali inform ya kan dia. Kali inform ya nak kalian inform ya kan dia mata DC. Pada tu ban nak kalian jom kihi kemudian mata ARM. Dia pesu ang ni nang hang dia mata. Dia kapau syai bakin driver jengi kilong serious. Kim kuat okey semua tu mata badon ke business kamu jam ngasang yan de kim kuat mesti kabu dengan ngaju ong ida bat taksi man ke por sobha kalau wat jukwa kalau ya wat jukwa ke mentah mata wat jukwa nak lagi pi kalau ya wali pi belong pembiang kabai tang hisni dengan benda bahasa apa dia kalau hadiah bukan kata dengan jiong i pe ke pi ada ka dor tan moyong siapa ada sangkut ka si spa pi tik mu ta dor dengan booking la ka jong cashier taksi la kasih pasnya lah kejong, pikum balik ikiwe lihat kumta, kadang ba, idon kami kan kena reputation, kamu tahu mereka long dalam debat taksi jong pi, marki ia lah pun bagi kila ki debat taksi yang di sini, tengi kuat dengan hadir kepuan mentaru, kajing kerpat jong aja ki debat taksi, kepada pok kasih jentia jongi, subhanallah kan yang kejong pi long kebun buram iki passenger, pada wajukwa nak lihat pi kalau bansim pelat dor. Wajib kuat nak lihat fikir marfi tu. Nak lihat fikir mesin mentah long jaka, mesin jaka dor kebeh. Karena pada sosial media. Kan IAP mentah pisah haju kepuas sampai berkat. Kira cendor, haju kepuas lah cendor tu mentah jaka kali kita nama play kejauh fi. Tang lagi second ngelap dong lah post sosial media. Banlagi berkat kum berkadai hikum tu. Nak lihat kum berkadai mesin mipai. Mesin mentah wajib orang berkadai Torres. Kim tip kena you kini, dari pasang tuak akan dekat potential media. Kalau nak pilih hikum deh, immediately hi nak lihat juga itu Torres dan ikibri mana par, kin post mentah apa ke social media. Okey kapasa kan siapa ni call expansion nak lihat transport, dan dia jadi DTO siapa expansion, nak cancel mentah driving license, siapa cancel mentah permit, dia buat cingnya, kau makan long kom tu, kamai hi mereka baniok, kom tak dia mau katakan ni, apa besar sokhi.